Салом алейкум духтарон, иншолло ҳамакаса созен. Ҳозир размери то 55 груда то ҳами 54-55 бо ҳами тарз пора карда мешава. Ҳозир киртаи накладной пора мекунем. Ба иҷа қатша, иҷа қат мегирем, усу осин, усу изориш меброя. Агар грудои 60 боша размеришон, мисол паҳнтарак боша, ба ин тарз пора карда намешава. Ба дигар тарз пора карда мешава. И хали тангш меояд. Ина духтаро, у курта накладная, ина накладной капля, ина инҷа фақат инҷара медузем ҳозирашта. Инҷара медузем, исна мебарем, баъд даққат мечаспонем. Ушам баъд видео мекунем. Ҳозир ида мошина ҳамира медузем ҳозир. Духтаро, духтумшаи тарафа ака росташ мекунем, иҷара баъд даққат мечаспонем. Ина духтарои хушрӯ, ма булавка намезанам, ма медузам, сахт шава наҷмба. Ина инҷаша медузем, тарафи чап, тарафи рост тоб метиҳем. Духтаро, ина духтемша накладная бировардем. Ина тарафи роста. Анака фақат витичкои бари сари синара мебурорем. Ҳозир мо пора накардагем, фақат пеша буровардагем. Ака витичкои сари синара мебурорем, баъд пуштакда монда меркара мегирем. Духтаро, дидем ма ҳозир витичкаи фақат сари синара ма кашидам. Ҳоли набридам. Ира ҳолиамхе мебарем, витичкара медузем, баъд пуштак монда, ба полни чӣ мегирем? Меркаи амук лента. Ватай дарзиш. Духтаро, ина тарзи пораш. Ина витичкора уже мо духтем, да пуштак мондем, ҳоли пораш накардем. Ина тайёри меркаи клен худаш, ина тай дарз қатӣ. Ина михе мебурояд духтаро. Ина михе пораш мекунем. Ин накладноя, ина накладноиш аюсна ина. Пораи накладной. Ина духтаро пуштака духтем, росташ кардем, ина накладноиш. Ина накладноишам духтем. Фақат барош монда. Ака бароша медузем витичко. Ина духтаро осин бабочка. Ин иҷара мо 8 гирифтем, иҷара бориктар кардем. Барои ки абадокда паҳнтар мекунем, бабочката бориктар ки амҷа паҳми безеб наёяд. Ина тайёри головка худаш барои фаҳмидани шумо ма иҷара кур накардам. Михе кашидам ки фаҳме ки осин хичиш тайёр шай, инаҳа, айклент. Ана ба иҷа бабочкаш 8 сантиметр дига, мисол бисёр бад баланд намеояд, нормалиш меояд. Ин осин бабочка.